خب دوستای عزیزم، درود و سلام و احترامات عرض میکنم به بینندگان، هموطنان، برادران که امروز عین حال میبینن و بعدا میبینن. مراجعت با مردم که فیسبوکی مرا که به نام فامیلیای خودم اکمل استانایف بود شکستن. امروز یک دو سه ساعت پیشتر چند کوشش کردم که او فیسبوک برقرار کنم، برقرار کرده نتونستم. عین حال بنده در فیسبوکی بگیم با نام خادم خلق، یعنی خودی همین یوتیوب کانالی که داریم خادم خلق، در همون فیسبوک قرار دارم. دوستای عزیزم، اگر از نام بنده، از فیسبوکی بنده برای شما یگان مراجعت می شود، یگان پیشنهاد می شود، انا نمیدونم هر چیزی که اگر از نام بنده، از فیسبوکی بنده به شما مراجعت شود و یا نکی یگان کارهای غیر انسانی که آن چیزی که در کروکوس سیتی شده گذشت، اگر فیسبوکی بنده استفاده برده شود، یعنی از امروز گویم که فیسبوکی بنده در دست بنده نیست. فیسبوک شکستگی هست. فیسبوک در دست حکومت امام علی رحمان قرار داره. هر کدامید که در فیسبوکی بنده به نام اکمل استانایف و صورت خودم در قفا عکسی همون دولت قلقا استودگی بود، قلق که کگنات، میتونین او را خارج شوین و هر چیزی که داشتین میتونین بلاک کنین او را. از بس که در او فیسبوک گویم که یگان خکری بیگانه او را شکسته برای استفاده بردن یگان چیزی دیگر گفته اگر ما صحبت کنیم، البته که نادرست می است. سببش فیسبوک من اونقدر آبونه زیاد داشت که برای رکلام یا برای فروختن یا برای چیزی دیگر در کار شود برای یک خارجی، یک خکری فیسبوک شکن، سایت فروش یک که لازم شود. البته یک 300 400 نفر بود، چند نفر آبونه داشت، اینم باشه هموطنای عزیزم بود. تنها در اونجا یگان چیزی پنهانی نداشتم، در اونجا فقط همون چیزهایی که از همین یوتیوب، یعنی از همین کانال خادم خلق و از تیک توک، از دیگر جاها بعضی چیزها را پدیلید میکردم در او کانال. امروز یک 3 4 ساعت پیش شکسته شد. گویم که دیگر ما دوستوب در فیسبوک یعنی ندارم، یگان دسترسی به فیسبوک ندارم. فیسبوک ما در اختیار من نیست، فیسبوک ما در اختیار حکومت رحمانوف است. سایر کوشش حکومت رحمانوف با همون زورش به شکستن فیسبوک بنده رسید. دیگر بگیم که وقتی شما را من واقعا زیاد نمیگیرم. دوستای عزیزم، از شما یک خواهش و احترامانه خواهش دارم، یعنی خواهش عادی نیست که نوار کوتاه هست، ماکسیمال درجه پدیلیت کنین. من عکس شکسته فیسبوک، اون ایمیلی که فیسبوک مرا شکستگی است درآمده، او ایمیل هست در ما گرفتم، اسکرین شات کرده گرفتگی هستم. بگیم که البته در اونجا من میمونم در بالای اکران در عکسی نوار همون بگیم ایمیل هم میمونم. همون ایمیل بگیم که فیسبوک مرا شکستگی است، داخل شدگی است. برای همه دوستای عزیزم از این چیزا بگیم احتیاط شوین و بگیم اگر از نام بنده هر چیز صورت بگیره، من پیشکی در فیسبوک خودم خلقم نوار کردم موندم در حال و در اینجا هم نوار کرده استادم، این حال در تیک توک هم میکنم میمونم. اگر از امروز عبارتاً فیسبوکی ما در یگان کارهای جنایی استفاده برده شود و بگیم از یگان انسان ها بگیم یگان با مشینیکی و با دیگر چیزها، با طلبیدن پول، با دیگر چیزها اگر استفاده برده شود، خودی شما شاهد هستین که من 10 سال باز از کدام پولم نپرسیدم و یگان کاری هم نکردم. کدامی را کمک کرده باشم از کیسه خودم کمک کردگیم تونم نتونم شما دا مراجعت کردگی نیستم که فلان کمک کنین، برای که این کاری من نیست، این کار وظیفه من نیست، کار کردن.
барои кор худи дигар блогерҳо ҳастанд ки корҳо қатъи машғул ҳастанд. манзарат агар ки дар фейсбуки ман хел чизҳоро мебинем ки мисол картаҳо монда пул гуфта истодааст барои намедонам дигар инсонҳову дигар чизҳову шумо зуд бовар нашен, бовар накунед. агар фейсбуки ма дар ягон корҳои террористиву ҷиноӣ агар истифода бурда шава, ӯ фейсбук аз ман нест. ман пешопеш барои мардум ва барои тамоми инсонҳо огоҳӣ метавам ки фейсбук дар ихтиёри ман нест. номи ҳамон Акмал Астанаев будаги фейсбук. ҳар касе ки обунаи ӯ ҳастен аз ӯ метавонед ки тарк кунен обуна будана. дигар ӯ дар ихтиёри ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон қарор дора. фикр кунам коре нашава ки боз ҳам бигем ки дар як кори ҷиноиву фейсбука истифода бурда ва шуморо дар ӯ ҷиноят бигем ки кашокаш кунад. имрӯз Эмомалӣ Раҳмон барои қапидани қудрат ва овардани фарзандаш Рустам дар болои яъне ки дар қудрат дар тамоми кор қодир аст, тайёр ҳаст, метавонад ки тамоми кора истифода барад. ва аз он ҷумла метавонад ки фейсбукҳои мову шуморо шикаста аз номи мову шумо гурӯҳҳои ҷиноӣ ва ғайра корҳо ташкил карда бигем ки ягон кори анҷом бита, то оне ки болои сари мо пуша ва бигем ки Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ҳамин хел чизҳо кофта истодааст ки чӣ хел мо шиканем як чизи мардум аз номи ӯ як чизи ҷиноӣ чоп кунем ва ё дар ягон чизи ҷиноӣ сайтҳои ӯро омехта кунем. худи бандара 10 сол аст мешиносен, хусусан дар саҳнаи сиёсат 10-11 сол мешавад ки дар саҳнаи сиёсат ҳастем ва аз банда ягон чизе бигем ки ҷиноӣ ва ғайриқонунӣ шумо дидагӣ нестен ва оянда ҳам то ки ҳастем яъне ягон чизи ҷиноӣ ва ноқонунӣ намебинем. дигар боқӣ шуморо худода месупорам ва дар тиктокам ки эфир мекунам. аз фейсбуки ма хориҷ шавен, аз он фейсбуки Акмал Астанаев номхатӣ аст, хориҷ шавен ва блок кунен. ҳар чизе ки мада навиштагиен ягон кор кардагиен пок кунен, удалед уфсех кунен, рава бигем ки тоза кунен ва аз ӯ фейсбук худотона пок кунен. агар чизи болои сари шумо аз ӯ ном биёяд, дӯстои азизам, бародарои азизам, пешопеш мегӯям ки фейсбук дар ихтиёри ман нест, фейсбук дар контроли ман нест, фейсбук дар контроли инсони шикастагӣ аст. боварӣ зиёдтар ба ҳукумат меравад ки ҳукумат ин кора кард. сабабаш ки мо миллиони бигем 100,000 500,000 обуна надоштем ки як хакер ӯро шиканава баъд аз ӯ ӯро фурӯша ягон номи нав карда. албатта ки ин чиз нест. яъне ана бигем он фейсбук манзарат обунаи кам дошт, хеле обунаи кам дошт. бигем ки намедонам 200 нафар 300 нафар шояд обуна дошт, қадар зиёдам набуд. танҳо бароям падилити ҳамин наворҳо ва баъзе чизҳое ки аз фейсбук хондан, дидан, ҳамин чизҳо истифода бурда мешид. дигар аз он чизи истифода бурда намешид ки бигем ки ягон чизе бигем боша. дӯстои азизам, шуморо бигем ки дар худо месупорем ва худо куна ки садои мо бар гӯши шумо бираса. дӯстои азизе ки ин наворро мебинанд ва мешнаванд, худо куна ки падилит кунанд ва он инсонҳое ки обуна дару фейсбук ба номи Акмал Астанаев, яъне асли фамилия номи худам қатӣ ки чандин сол буду фейсбука истифода мебурдам барои дӯсто бародаро ки мара пайдо кунанд, ба ман ҳамсӯҳбат шаванд. ӯ фейсбук истифода бурда мешид. мутаассифона ӯ фейсбук бигем ки шикаста шид ва дар ихтиёри ма дигар қарор надорад. дӯстои азизам, ташаккур барои диққаттон ки диққат кардем, ташаккур барои падилит ки падилит мекунен ира. албатта бигем ҳамон эмайла ма дар болои экранаш, дар болои сураташ мемонам ки шикастагӣ аст ва бигем то қадри имкон ма кӯшиш мекунам ӯро барои барқарор кардан. албатта ки барқарор кардам, логин пароша яъне иваз карда боз барои шумо хабар метавонам ки барқарор аст, дар ихтиёри худм аст. фикр кунам дигар барқарорам карданӣ ҳам нестам, кӯшишам карданӣ нестам. аз ин ба баъд ки шикаст дигар рафт боз бигем ки фейсбуки нав яъне мекушам ба номи худам
ба фамилияи худам. Айни ҳол дар фейсбуки бо ном Ходими халқ, яъне ҳамин ютуб канала фейсбукшам ҳаст, Ходими халқ. дар ӯ фейсбук қарор дорам ва гурӯҳ ҳам дора ӯ фейсбук, гурӯҳи Ходими халқ дар гурӯҳи фейсбукӣ. ва метавонед ки аз ин ном мара пайдо кунед. Агар чизе ягон гуфтанӣ, ягон хабар, ягон чизе доред, шумо метавонед аз ин ном пайдо кунед. Шабам як навори дигар дар ҳамин канал кардагӣ ҳастам. Саҳар дар ҳамон фейсбук падилит кардам. баъд аз ҳамон бигӯям ки фейсбук блокировка кашид, яъне ки дар роҳ будам, мекушам фейсбук нест ва кӯшиш кардам паролаш қатъӣ барқарор кунам, аз байн рафт. дигар дӯстои азизам, саломат, сарбаланд, хонобод бошед. метавонед аз Ходими халқ истифода баред аз ин канал. доимо дар эфир ҳастем ва доимо бо ҳамроҳи шумо ҳастем. чизое аз таҳлил мекунем, чизое ки шуморо фаҳм мекунад ҳукумат, мо аз ӯ чиз маълумот метем. шумо метавонед обуна бошед дар ин канал, дар канали фейсбук, дар канали ютуби ва дар канали фейсбуки Ходими халқ ва дар канали ва дар гурӯҳи фейсбуки Ходими халқ метавонед обуна бошед. агар ки хоҳем бо мо дар пайваст бошед, ба ҳаракати Ходими халқ, яъне пайваст бошед, метавонед обуна бошед. боқӣ худо ёру мададгортон ҳамватанои азизам. танҳо ҳамиро огоҳ кардани ҳастам, халос. худое накунад ки яъне чизҳои мора бигем ки 10 солаҳо будагӣ ва 7 солаҳо будагӣ чизҳои мора гирифта дар ягон кори ҷиноӣ, дар ягон кори террористӣ, дар ягон корҳои бигем таркондану куштану дар чизе аз номи мо бигем ки истифода набаранд. барои ҳама қадар огоҳӣ буд ҳамватанои азизам. дигар худо ёру мададгори ҳар яктаи мо бо шумо бошад.